Yeah, hapa tuko town, tunapiga round kidogo kucheck location. Bado tunaendelea kuzunguka na kuzungukia hili jiji la Nairobi, capital city Kenya. Kwa tunajifunza, bado tunaendelea kuwa kwenye darasa na kujifunza vitu mbalimbali kama unavyoona location hizo, flyover, unaona. Kwa ni vitu ambavyo tunatembea kuviona. Tusikae tukawa tunaona tu kwenye magazeti na TV. Tunajaribu kupata nafasi kuanza kutembea, kuona kwa macho na kujifunza vitu, kuangalia namna jinsi ilivyo. Kwa hiyo tunaendelea kutalii kidogo na kuangalia location hizi wenzetu wa Kenya, nini wanafanya, wana vitu gani, na sisi tunajifunza nini kupitia vile walivyo navyo, au sio, ambavyo ni vitu ambavyo vyenye faida na misingi bora, vyenye kuleta maendeleo, sio vitu vya kijinga. Kwa hiyo ndio hivyo washikaji zangu, mnaangalia location, endeleeni kuangalia video hiyo ambayo nimewaletea hapo. Angalia location hizo. Kwa hiyo mnajifunza vitu. Sina mengi, nawaachia video hiyo muendelee kuangalia hiyo. Asante.